Oyutui ni mushine munene wa masaku ni thiona na mama umwe ukuna wia wa saluni bana mutongo TV ngwata ni mukamba kilungu kila wende na kuseisia ni kilungu cha wia ne wia neta wa Steven Mwema tukuna wio na ndi mwana museisia kalibu bandene nikena tukuna wia wa saluni watinda nesa yue tutambete kwambia kuna wia wa saluni na natuambosisi environment yani biashara ugwa na hata Kenya biashara uchumi wende hata andumena mbezi ya kwa na mubuko na utandithia generally wende hata biashara undu wilie Kenya timo sio nundwa ibinda ya corona nuna affectiwa muno pesa kwithia tiundu wa bya butene kwa uthini wa ibinda ya corona biashara wina thina muno pyo wewe pe undu wako ne ibinda ya corona ibinda ya corona wethia asilimia sana yu ya witu wa saluni wethia wina thina muno nundu ateja juma itukuka wethia no ala meba around sana tela kwa kie kwa mbovingwa wethia meuma baba kuve na inge mamo ti maje usauga nundu tukwatandwa inge kumba kundu kwasa maumito lovi ma areas mai kwasa lakini yu wethia la kwa kie kwa loki wa down uwethia twezu kumala ma within na withia challenges cie yolo muno tiyo kwata mbesa nesabyo na yuko bingu iwe no kuona kwende na kubenduka yuko bingu iwe at least no tasie no tiende na urisi kumya wito wa saluni anengo yethia anenge ndo ba yondo ngene we ataubangieta wia kwimbesa na kutembesa nitwiki yao pitito kwatokela to kwata ene kule mundu no tegemea wia wa saluni pyuke seta ne uyona ngitho koma ne wetha cia family ne wesa ne wikia akategemea wia saluni peke yake you independent no ndu wia waku bia uketha wiona wio munene kiasi no utengemea wia wa saluni ukethia ndu ona ndu for example you twa sinyeta kwa you netengemete wia wa saluni kuma 2001 ni wone kije saluni na ninone tonde thetie nundu kimwana yuki cha kwa kiba kiza saiba niwe cha soma form 1 cha soma class 1 to neteo class 8 cheka cha form 1 amina form 4 no kana mutwa St. Paul's na mutwa ba St. Paul's ya soma eka diploma wethia ko kwima wia meoneka uneko masabu nona no nimwikie saiba yuna mwiki yo saiba endi pauno bauma sio kwati wake ko utwe passes Salon saiba no yethi ano boto na tuitethekea nundu mama wia imaiye anengi no tisukuma no kula ku sai ingi no kula ku boyo nga yugethia ndo ikalamana no wikala ukwete mbesa izukuma una nenge tio tisukumete ya maisa ngai with time ko tatu yani siatika kwato ndonge wika ba ndo imbeza ila sioneka abo timbinge lakini ni tutetha cia maunduni ala twinamo nyokule watatosia kwa woni wako pe undu silikali etona kwika mapiasala anoma manini o mando ano anini ugesetha ne mokela silikali tukakoma kulie ketha no mewa makatutethesia yuko ni titho atwina twasi yu isindu isi uthuko macio no tona kwetha yuta upande wa saluni tuithukumana blood dry na dryer isu isindu ila waithe kwetha nacio saluni ila ciapata pyo yugethia mundu nena dryer na ndena blood dry yo ndu loto na kuendecia we wa saluni nundu kusuka kwigwa kakuyoteria otherwise isindu yuta blood dry no citha ci main na dryer ko yu konesi undu matono tutethecio kethia no matwete yo sindu citewo kwa tho wala isi ugethia no tasukuma mawia maitu atandithi mabamba sa ku challenge la muislamu no yeba o atandithi wano mawia no manini alamu kuna challenge kana maondo la medame na bina binde no biasala yone cha ndine wa biasala isi tu ndogo twasie sana nituka kwitha na challenges sana cia license ni ngitu kuna muno pyo ugeza ithia no man jwe binda ya license yapi kato yoka tuinewo mundu ala tuiba license wethia ingi mama ine sofikia kuiba license mundu ndaibicha uyo yoka na go yete thino yesa ithia yu imanda mbesa cia license na no mandite mbesa cia kuiba rent wethia ni so challenging yu yethia andu maingi mabingi awa nundu wa license nundu mundu usu either no fight for rent na license na sindu isu cieli baiki mono isofikia kwata
kwa uwe ingi mo maivinga kwa uyu kone serikali strong tuteria hata ukethia yu ubande sana wa license no moko matuola ngilo kiasi ukethia ona mundu ula wira kalaika kanini ka saluni kanini no manage kuiva license na imanage kuiva rent kono kwa yana license you the last time nita TV 58 kendo ko whether no na ingi tinu tukatika iva 62 something ko whether no either mwale to betange wakana mwale to kwalwa tiesa kwase to betange we nundu nengi serikali tuwe yuma sio mbesa cia kwika maundu yuta ilo kuolangi wokesa ithia yu tiyu ko kasiwa nombe yakwa ati ndo ya nuje qualify mbesa cia nona tuko ukewa hii license ya ile kuungamila kwa kila mundu yo wonde wa salon tukamwikia ithani town center mukeki wongilita ina ukethia kila mundu no ku afford mbesa isu aya nundu nacio wagulania na rent utona kwitha kwa rent we bangili muonza na mbesa isu ndo iso ikwata uyethia mituki andu inende ana umpinga mawia Laita we mutane thia basi isu andu mo masia kanzo ithi tu masia kanzo to wasiendo anandu ala mena biasala nimona asi so usiokenge kwenu nimona asi tumekaneza ugesetha ni mwake wosio ni mwake wo mundu masio ni mwake wo malelo nimona asi siokenge kwa mwene nthe umitakoti kubona matatanga yutwa for example yutwa undu yutwe soko wa masako mavutiyu ni mothina yuke ko chama zako kila kiko kundu moka mayete tunini twaike ya mavuti wethi atotono nja tukauswa na kwesokuwa ba uno thina mai take time wethi ayu kiko nicho kingi na ende kwesa kuwa uyesa ethi ayu muyo nondu mutono tukomanundu wake ko ko wesethia kwa woni waku wesethia imbeza titamatumeyane asa ukesethia nesiasio kasia kona mundu ala mailetwa kuna onthe cia masilikali uyethia ayu imbeza cita ineko ndu kila chailite kwikwa dise ni thina wa andu matekunya license nesai kana andu matekwika ata yupuni pote taelewa na endu yethia no twikala twimatongelela matwiko undu mabangito kwika to nyembeso isi nenda tucioke bano no twamanya yu environment ya biasa londo kubana kwa masako na undu utandithia wende Kenya yonthe na tucioke ba kwa salon uya wa kwa salon wambe ngisi ata nyawe wa kwa salon na imwandike bandu undu nasia na wambie 1990 nikenda no kena 2000 niguo no kiene kia baba wambie isi na 1990 nikenda no ke 2000 nikie baba ana ina ka stoko kanini nundu nambie na kiyo kiki choka na kivela kiu na ndra Yesu mwako usu ai umari wona thoko mangie to pesa tunaona mbesa isu na wethi ana ina vitimbi nge mono nundu ndia ino ndungi na wandra Yesu na wake yoke u na no kaneke ya baba na naldikana na iba rent by then rent na iba 2500 na no ka wethi ana iona mita yakwa na indi naldiko thoko mine ninegeiye biti undu batomeka indi yesa kwitha undu yilie na nasomethesia mwana wakwa hu nibo tuisa nibo tunusa makana wambise makangilile na ambisi 2000 papa ana songa kijana wakwe class 4 3 bau oga thi secondary au secondary na mundu wa muindi mbengo amina ende na yune ngenda amina kono ndungi no asonge na ni okulia peke bethokane chao o yu yandikite ne lawe yandikite in terms of kukwata mbesa ila wandikitwe na yu yandikite ai ila naandikitwe nundu yu andikitwe saluni uthukuma commission lakini yu oka wekia yaku mbesa yonthe ko ka upande wa kwaku na hetho wina thukumi muima nondu muivana so yukuma ibinda yuna imwandike na yuthi nyeno nituyenga imobea nebikite basa nebikite basa nondu nikito maundu maingi ni wao maindethia na nengi ndiaboeka ni wiyo wakwa nundu ona yuni obo na kimwana chakwa chanende bacheso kukoba obo kitho kwa mabande wa saida na yune kule mundu akakweta muthano umunthe akakule nenda unenge otao kati wa kuandikwa na kuyandika umuyaye kati aje kaba ni yandikite nyemwene kuku andikwa yunye nditoboa nditona kwandikwa kwithana thina mu kuandikwa ni wisi nutono bika bandu ukokoke wa ni wathela lakini yuba anye ndisa kwa sia wia ni wathela labda ngasia wia kuiwia ila oibinda yoka akukoma kasia kuiwia o wisi no beso bika muthena we osu uke ondo thukuma kama kawaida kwa uyunye
yu wia waku andikwa ndi prepare hata wia waku ikia waku we mwene you must talk ma twasie kuambia wewe no kwe kwithina lakini wa mina ukachap mbeso silika you know mana ndo kwibanga nundu na ingi mambie na labda mundu sainde na saluni waekie na we ni wandikiwe no mundu ni wandikite na andikiwe na mundu ni wandikite yue ukachonana na mundu wandikitwe utonyomwe ata yu ngatoka kolenga na mundu wandikitwe ni mwia ona etha no wandikitwe enenge mwaka omwe wakuigwa mbesa iyo asivite na mwaka omwe ethia no kwatite kindu kikaba wi ola wandikitwe yani ula kwisi mundu etha na kinengo fulani cha wia wake kinengo kila cha kuyu mbesa iwe ba wetha no savia osa wiki wia na tia ndukatie wia nundu ndunaputwa yue kia waku nibafika uke wa wia wathela ukathingalila yewe ula wekiye ukaendea na maisha na hundu esa kwigwa uito onomwe nundu we mwandike no uthukuma no kuiva wa na kuwa kuno kuende so yu yethia maisha ndio ya memo na pa mundu kulazimeza cia kukawiyani kila kwacha ni we wiyeta kila kionenga na kila muthenya ukawiyani na we mundu kulazimethite no ni uwe ambene na kindu kila ngwenda na nundu ninye ni yandikite ngimana umundi ikumile nosa tiyo ni nayo iyo na ndikete la mundu esondika muthia mwai nye ni osa kila muthenya ko kila muthenya ni uga njenda ko kila muthenya nundu suo sunatia ni ngwegwa na asia ona etha muthenya suno kana kwate 10 ni uga ndiandika ko kila muthenya nundu wia ni wakwa na nina ile kusovia na ndisovia makastoma makwa wona saa ilote wiani kana muthenya lote wiani labda wina kitumi kinene cha kulia kuka ko unendea gwe nikuka kila muthenya nundu ni wakwa andienda njacha makastoma makwa no mbeza cia kuka kila muthenya sina na muthenya nundu yo kasi umbanete mundu asovia hata mbeza cia kuka kila muthenya mbesa cia kuka kila muthenya you for example nuto no thukuma to mundu ukakwatwa silingi 500 ukakwatwa ngili omwe yuka ukethia ni cio kamana kwa kunyumba uisa manele na wathukuma ngili omwe save manana ni ungitagwo savete no ngino we ukethwa na account na etha gesi ningi 10 ukethia ciula wakwatwa kindu kikaba watu aba waunyacia uya uhiyo kindu kinini no hivi kwa mthia mwai withela ethia wiwo to we omwandike no ne wo musalo yenengo musala we mwene isu cia ku save na yutasie for example wena wia wako ni wende na no thukuma na wende na ku save mbesa nisitese mundu emwandike no ku save mbesa ezo bingwa wia lakini mundu na wia na no ku save mbesa isu esa obia ya nengi twisa either na mahitaji maku for example you twazi yunye yuta kwa kila nambio save ninapigie bandu nasia ndia ile ikala soko nina ile ethwa na musi wakwa so you ne kama sabu ni mande musi twakula ko yu kama ndo bandu kawa ethwa no ukenda maisa o masio indi ukejenga buka ko musi uko kilila bubu na ende yuku mabubu isio yethi ambado wio yani for example ethwa wikala ko down you ndo shift we nuko kwaku we nuko kwaku ndwethia uthuko miyune wasi wakawase obaingene ndo kwambia kwivarendi chao esi cia mthembo na twimina we no kutethetia ata we no ndethetie muno na labda we sokola ne we kia ndiese yu we muse kugethia ndo kilio blonde right no yu yonye nasia ninsomethetie kimwana chucha kwa kikamina form 4 kikamina kikeka diploma ya IT aya yu nyeni ni mandite musi wakwa ulangwe kama safu mau shift yao twasio mwako sungi na kuma huo ngende ona kwikata ona kuthukuma ngewo ni ona bina waende na uthukuma nundu ndu ya wasemba uiba na no kuko kwikala bakwete la te jamaa kuthukuma na kwinuka ko nje ndiwe au bekite nesa muno na kabe muthenya nae wo tulua wi o wakwa othono wi munini lakini tuiweta munini wi ula waku niguo wia waku ona etha wiliata ko une wosa ata wia na goal yaku ni kwesa kwikata thini wa wiono waku goal yakwa yu ngesa ko university o muna ngombe wondo ni university no kwikio mawia tofauti ukethia ndo na remain na we omwe uka shift no try saluni wa bandu bangi uketha na ile
ousi cia muthemba ucio ni mubea muno nundu na ituba Mutongo TV ni wateithia andu ingi na mabosi makundu utona kwika ne usithane wa ile biashara waku na ni kwati musese ni wasoma muno ni mubea na ndaye na nengi no ni bundi acia no ni than ngendo kubundi cio ciana na no ni ibundi acia no cioka awa cia yela mundu tatwaku ya maskulu tukaibundi cia ukethia kana no kauma bake cio ndukeka na no ni bundi cia ciana mbinge ikaike saluni na ikandikwo mundu akaba etha no bingwa saluni yake atono bingwa nundu nona jimbeta kuliko mundu ithie skulu ndwese kwe wingi ba uibundi cia kana kamwe kailo mana mbe wakaendete kundu kisia na mbinge nundu wikabundi cia practically kuya withia no kwenda kaete o customer au sinsi amtembo ni tibabundi acio kethia imundu wathi kwikia saluni yake kana karimeini nake ukekala nake akathukuma ni mubea na ndaye aya mwana museisia ni kilungu cha uya ni wese bani Mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu cha mbene cha thala neta wa Steven Mwama cha kele netonana na mutaalamu wa studio nikenda twende na kutanuka maondo mabia sala twende